sigira ayo nawe ahava gusenga miliyoni 5 barahereza umugore wawe ngo idolari 100 oya ayiwe ahave neza iraka zabaye azarani zabaye azarani rero wa mugabo wicu tukubwiye ugenda umudedeze muri prison mu buryo nabi wawe bari Amerika bahungabane nawe n'umuntu wese wo muri Amerika azazamenya kuko afite ikibazo bigomba no kubisoma ariko ari ikintu umuntu atekereza uyu mugabo afite urugo uyu mugore afite urugo none se yakwa ahandi umugabo nawe ashaka ahandi akaba yaragiye amare kurira wa mugabo nawe yamayurira muraho neza mumeze mute nizere ko mumeze neza twe turakomeye turashima Imana kuba Imana itugejeje aya masaha Imana ihimbazwe niyo tuyibikesha kuko kubw'umwana w'umuntu ntawirinda Imana yonyine niyo dufite ububasha ndayishimira cyane shimira n'umutumirwa wacu ndango ko muramubona yeme mama Murenge ayo iryo zina neza nyine umuntu wese ni mama Murenge umugore tuvuze ngo umugabo gakoko umugabo giwega tiyo ba mama Murenge ariko witwa umugore wese ni mama Murenge yahuye n'itara ry'Imurenge abagore b'Imurenge urumva nuseruka Imurenge gutya itaraga niryo rizoba ryakwakiye ya matara ya makorema yo mu rungana he ni yazaba yakwakiye tumuhaye kaze kuri no channel yacu itara ry'Imurenge official ni karibu asante mama rero wakwibwira abantu bagukurikiye kuko bari kubonaga noneho turi uri wenyine kandi ubushize ni nkaho mwasuye muri babiri ariko bakubonye wenyine wowe bibwira akazi k'abagore tubabwira hari igihe umwe afatwa muri ibi undi agafatwa muri ibi shuguri zikaba nyinshi ubonetse niba uzama ukwakwanya akaja mu yindi mirimo kandi akazi kakagenda neza ndabashimiye dukurikiranye ku itara ry'Imurenge abambonye bwa mbere ubwo bwa mbere kuza hano ariko nimba umbonye bwa mbere kuri iyi mihanda nitwa Ndora Joyeze ndi umukobwa w'umuhiga umwishwa w'abadahurwa umukazana w'abahinda muri gakondo ni mu Rurambo kabashatswe mu Mibunda iwabo w'amaradi ayo maradi turi gutekereza ukuntu tuzosubirayo nimba tugaca Tanzania tukorera turangura zarashize zashiranye n'ibiti tuzogeza bambaye nkaho ndango ari babaza rendo bo muntu zakaza bazizana bo mu kazi rimwe rero gasimba simpazi abazarido bo mu kazi rimwe ababembe bo mu kazi rimwe bakazaja kurangura ikibaza bahingaga bakazaga kurema isoko y'akazi rimwe cega ndahazi uzi no mu Mibunda baguzonaga none wo hazi ari amaradi azava hekaja amaradi tuvuga niko yewe kubaza yes bazavuga ngo neza ariko ari ibintu bibiri natinyeyo bazavuga ngo haba inzoka uwacu yarambwiye ngo haba ingoga zagiye amaguke inzoka kamwe haba inzoka hanyuma kandi inzoka hari ahantu twigeze twubira mu ndego nabonye inzoka umunsi umwe nyine yaje nyine ubwo kwezi gukurikira twimuka tinya inzoka mu nyamaswa zose zo mwisi bwije ndaje n'icyo giti no twokubitiraho radi no iriya mu kirere iriya yakazizanwa n'abashi ngoka wihoga kibarindira mu izuba yeme nigeze kumva inkuru jewe mama niyavuka ni mu Munyamibunda urumva yakazambwira ngo mu kazi rimwe yigeze gukubita ikubita abantu nukuri izuba ngo ryariva nta nakavura oya yeme twarahunze tumarega guhunga twahuye n'ibintu byinshi tuzosubira ruguru neza tureke gusubira nayo abakaza bazitera ndabona ntibaragaza rendo jeza bari kabagaza kandi ganabashi nibo bagiraga inkuba niko abashiga nta bibazo bigiriye ukakukosera abantu bazanye ibibazo gute muri Kongo nababembe n'abapfurere abashi nta kibazo bagira abashibo ni ntamazima ariko nawe umushi wamukoroza ukamenya kuko n'ubundi haba ingarego zitandukanye mu buzima haba yangare ipfa gusa kugarira ibintu byose abonye ibintu byose wumva ko akamashabuka abo n'abapfurere n'ababembe ariko akaba indi ngare ziba yituri ariko wayigira ngucyo
urutoki kamiruza paka iruciye cyane. Uwo ni wo wari umuco, waba ari abashitsi bazapfa kwivanga no mu bintu n'umukobwa. Iyo ni hiwanyu ntiwacu turi gutaha, ariko ayo maradi nitubona byakomeye ga tuzogira gute? no kugenda mukayasengera, no gusenga, tuzoja gusenga. mbere yo kugendaga no kuzaza tugatemura amatayu tukajayo. Ko nukuri, ariko ndizera kuko ibihe byageze ku bantu nta muntu wotinyuka guserukana radi muri gakondo. Oya, tuzosiga mu mushasha mugende musiga ibintu byose, tuzotaye turi bazima. waruvuze neza cyane. Abadukurikiye ndago mwushije ko yibwiye bwa kinyamurenge neza amarangi wabo, unamushatse nuzomubura hano muri Kenya uzomenye ko yatashe neza. Ari hari ko kuko iwacu ni amahoro. Tumfishe ko n'abandi batashe. Hari umugabo wavuye hanze. Ese uriya mugabo iwe ngo ni Rutonesha, nimba ari pasiteri Rutonesha, n'ukuri ayikura yatashe arataha ngo yatashe neza. Ubu nyine yamavuga ngo umva ndasezeye Amerika, ndatashe ngiye iwacu. none uko abagabo bacu bari muri Amerika baba bahembwa za miliyoni ku cyumweru, natwe tuba dufata 500 ku cyumweru, twataha tukava muri izi stress zo muri Kenya. Jabo mukene natwe ngo abagore tuzofata imyanzuro, musange twareno ikiriho abagore twe tugomba gufata umwanzuro. Uko nukuri abagabo niko bari mu gutinya imirimo, kandi imirimo ari yacu yewe iwacu. Ariko naje ndimo gutekereza oya nukuvuga ngo uzi ikintu kizaba iwacu se, ndahamya ko gutoragura bitazabaho cyane. Nibi nabaho nicyagiye kitera kuko tujanye ubundi bwenge tuzogira imbabura. Ikindi guhura hariho zamuri, ariko je kumbuye gatimbo yo ahubwo no ukabona ka gatimbo. Iyo ufite n'ubundi gatimbo yakazigiyaga bashokora wamaraga ukabijana kuri muri wa mwabo wo guhura ukabijana kuri muri, kandi bikaba gatimbo. No tava ko cyakoze ikoranabuhanga. Ikindi guhinga ndahamya ko ni n'abantu bakeya ruguru bagaza bahinga, hari haba bashiba guhinga, abantu bagafata bashibaga bahingira. Rero tureke gutinye. Kandi ikindi ese kino gikapo tuzatwirirwa na cibirato byuzuye igikapo n'igitenge ku mugongo, ugahera mu gitondo ukageza 2:00, ico kiroroshe. Cyoroshe kandi uza kimwe gana wa mushaka arengesha. Muri icyo gikapu harimo ikibiriti, harimo umunyu, harimo amavuta, harimo buri kimwe, harimo renti, harimo school fees, harimo guhuza, harimo iki. Ariko iwacu ibijumba bizaba bihari, ibigori, indofanyi, ibintu byose uzazukabika ku amazi zose ugura ngo hano gatwagize ikibazo mupaka tugure fresh y'icyayi yo guteka umuceri, yo imyenda ushaka gufurisha, ukishura ya cumvi ukongera ukishura na fresh. Turi mu bibazo gusa gusa ibibazo, ariko dutaha bintu abagabo ni mwerushe stress. Kandi bari mu kwaremeka ngo abagore barabananiye no mu mujyi, none ko bavuga ngo no gutaha abagabo ntibahabwa, none ko abagore tubananiye dutahisha mukare ko tuje kuri gahunda, akarukaza tuje guhinga, tuje kuri gahunda. N'ubundi abagore ruguru nibo bakazakugira imirimo myinshi. Je mureke mbabwire ukuntu nabonye ubuzima bwo muri Kenya aho bwagejeje abantu. Nukuri yagiye bavuga ngo umuntu karavuga n'uburyarya. Je guhinga sinobitinya ubu nyine. Habe nambaje yo tani byo natinyaga. No hinga isigashira kamara imirimo. Uzi pavu utari gutinya guhinga. Ibaza ugahinga bavuga ngo kuno kwezi. Ibijumba birera, ibirayi birera, ibishimbo birera. Nta ya stress turi mu kugira. Hano uri mu kuba ufite 10,000. No kugira ngo ubone 10,000 ni gutenyaho. Si kibazo. Ni ikibazo kandi wanabibona ubu nyine biri mu kutumarira iki? 10,000 n'agafuka k'ijana mu muceri kuzana $100 n'agafuka k'ifu n'ako umuceri n'isukari ibiro 5. Bamara ukamutega moto ukamugenda uko $100 kandi uko gati harimo za mboga za buri munsi, harimo bwa buzima bwa buri munsi. None akono uhinga wohinga ngo ngurebe umuntu akamahinga neza keza ugasarura mu mirima. Hari wanavuganye nawe hariya mukamanyura, urumva arambwira ati ibigori tuza twese twebwe ibigori ubu nyine biri mu kugeza ku bindi, urumva ibishimbo biri mu kugeza ku bindi, urumva ntafite iwe mbese ka stress yo kuvuga ngo se
abana banje baragiki ino twageze stress niyo mpamvu mureke hari ibintu bimwe umuntu ari mukuru akavuga ati amafuti yose ari mukuru bamwe n'ukwita bamwe n'ubuzima bamwe n'ibiki ariko mwabagabo mwe nimufata imyanzuro nitwe twageze no turabasumbuye mukadutaha tuzoreka guhinga uzoreka ko yagutegetse ntiwakwanga nuko kandi ukugaturishira n'umugabo jewe kugira ngo tuzinge ubu nyine tuje mu mibunda kwamazi ubu nyine ibaze na generale Sematabo niko gayavuze yaravuze ati nubundi ko turi mu gufata aho turi mu gufata nta bantu hakabura umuntu uhaba nta bantu bari mu kuhaba ariko twese tugiye urumva amahoro pe twobona nabari abantu botinya ako niko kari gaciyemo none uwo mugabo urintwari nyabuna n'abandi bagabo baba batwumva n'abandi bagiye nimutegeke ingo nimutegeke abagore twebwe abagore turiyo gusa uko twagenda n'abana cyangwa twagenda twenyine hava ngo umugore gabaye ikirara yataye tuhusha wawe wabwiye umugabo ngo arasigara n'abana bagende yamenyekanye isi yose bakabavuga ngo yataye ngo nubura twaga dufite umutima wo gutaha muri gakondo akaba abagabo bacu nibo badakeneye ko bataha nikaho bagize ubwoba cyane abo muri protector namara baje mana yaje oya uwo mugabo turamushimiye pe cyane twinjiye mu inkuru nyayo nabonye inkuru mwakoze cyakoze gatwara nayikoranye twebwe ndavuga ngo umva namavuga ngo kandi nzakugarura naje ku itara ry'umurenge official yego urumva tuze kuvuga kiriya kibazo curiya muntu inkuru iravuga gutya ku bantu batarebye wenda kuri mama murenge ino mihanda yanyereye kandi inyerewuzwe n'abagabo b'aba diaspora n'abagore ariko yemwe noneho iyi nkuru iravuga gutya hari umugabo w'umu diaspora yari afite umugore mbese akiri umukobwa barakundana bari bakundana barangije ntibashakana barangije kudashakana umugore ashigize amahirwe agenda aja muri Amerika umugabo yarangiza nubundi ntibarekana na wa wundi mu kwandikirana no kugira gute bamakomeza barandikirana niko hayamwereka kuko amukunda none aho bigereye yaraje yama atangira kuzasohokana wa mugore w'abandi mwabantu aramusohokana baza umugabo yaza ese akabaza abana mama ari hehe ati twabonye natwe agenda twavuye ku ishuri ndi twamusanga mu rugo akamava hano akamasiga abana akagenda akaja town agafata abana biwe akabisiga batereye aho ngaho umugabo aragenzura aravuga ati jewe nzakurikirana n'umugore wanje uyu mugore wanje menya ahantu ari mukusha agire asanga ni wa mu ex wiwe bakaza bavugana mbese wa mugabo niwe uwo bakaza bavugana niwe bari kumwe yamagenda abazanira polisi none ubu nyine tuvugana umugabo ari mukandoye ari muri polisi ngaho mama mure ejo ubundi twabivuganyeho mbese numva amakuru bimeze bite uriya mugabo wo mu diaspora ni gute ni ukuvuga ngo uko bimeze mumaze kubivugaho ni nk'uku nyine nta muntu uzi ushakwa ngo aba afite nyine umuntu gusa mwashakanye nta wundi wenda mwigeze guteretana sibyo wenda Mercy ntabwo yamaze ngo agukure mwanya ari we wenyine abandi wanze hari abandi byagenze gute hari n'abandi babanyanze niko ibintu se ntiyaba kunengana cyane nico kintu tuzuye mu bahungu n'abakobwa cyane ariko ibyo nta muntu wavuga ngo ntagira ex ariko aho tugiye kubona hari ikosa niwe tugiye kuganira kuba ufite ex si ikibazo kuba wenda mwana avugana yambo abana bameze bate hari abantu bazavugana kuko nyine bakavuga ari amakuru bisanzwe cyangwa wenda ngo nugusenyera undi muntu akabandi akavuga ati kuko ninze ba ex reka nirinde no muntu ukahina nyina kawo kuko nyine ubumuzi ariko we bakomeza nyine baravugana bakaganira kugeza umugabo ageze gahunda
ava muri Amerika arazana hano muri Kenya. Bari kuza hano muri Kenya akaza ajana nyine n'uwo mugore, abana bava ku ishuri, se yava umugabo akaja mu kazi, bakunda igende muri protector, umugore nako akundana bagiye ku ishuri, kagera bucya agasanga wa mugabo, abanaga saa mbiri zikagera umugabo agataha, umugore mama ko wapiti, mama ntaho twasanze mu rugo. Amenda. Hari abagabo bateye gutya mu buryo bubiri. Hari umugabo ubona ikintu agasa nk'igipfu, yego, agasa nk'uwakugenzura akavuga ati reka nigire ikizeze kuri uyu mugore, sibyo? Se nk'utamubonye, se kutari kumenya nk'ibyari, nigira umuswa utabizi. No, wa mugabo Margaret ce. Hakaba abandi bagabo bapfa gusa kubona akantu gatoya kabarashabutse, swataga kagwana cyangwa akagutuka cyangwa akavuye kamaka mu rugo. Ariko uwo mugabo cyambere kashima ubwenge bwawe akoresheje, yakoresheje ubwenge buhanitse, kuba yarabonye ikintu avuga ati yapa hari ikintu kiri kugenda kitari ciza, none gakugira ngo umenye ukuri, simpfa guhubuka, reka ngenzure. Wa mugabo aho hantu sinahasobanuye neza kuri mama Murenge. Wa mugabo afasha umwanya agiye mu kazi, ashike mu iduka ryo mu rugo, nguko Mercy yavana akaje hariye kwa madana kicara, aricaye nacaga kapo cyo umugore aziga ngo yagiye mu kazi, umugore na moto aruri moto yindi yuri imodokari, wa mugabo nawe yuri yindi, yururuke narururuka, yinjira hantu narahinjiye, yamagira cyo kuyamamaga polisi ahantu simpangira nje nyine boza kushiraho amakesi cyane polisi koko barinjiye. Sanzemo wa mugore wiwe mama bafata kindi kintu uvuga n'uwo mugabo tamwa kandoye, ibindi tuzobimenyana iri imbere. No kuvuga ngo wa mugabo kugeza ubu ari muri prison, nayo makuru y'aba diaspora ari muri prison, yego, n'ubu baracyarimo, arimo kabisa, sinzi ko nafite no kuvamo. Barabanza abanyakenya bamuhekenye amabwene yose baramare n'ibijigo. Niho nari ntangega nyine kubaza uko nguko kingene wewe uza aba diaspora agasuzuguro badufite ako gasuzuguro niko twaje kwamagana. Ni ukuvuga ngo abagore ubukene bwarabaye, bumare kuba bari bifatanye n'ukundi, sindiyo ifaranga nimbi, ifaranga zagurishije umwana w'Imana nimbi. Noneho bigera kuri uwo mugore iwagira ngo ni ibintu bisanzwe mutazafatirwa mu caha mu mafuti nako, uwo mugore bimukoraho, ariko akakose nagasuzuguro. Ni ukuri ibi bintu byose ndahamya ko nta mugabo wosiga umugore wiwe akaza akamanuka agatega tike akaza mu rundi rugo rw'undi mugabo azi ko ari umugore uri mu rugo atari agasuzuguro. Reka tubwire aba diaspora, ese timwo imba ari umuntu muziranye pe, sibyo? Ni umuntu ni inshuti barabaye kandi nta kibazo mwagiranye, kuko akundi umuntu agira uw'Imana yamugeneye ndakagira Imana yamugeneye. Ese ntiwahezuye ex wawe amafaranga mu muco mwiza utarinze ngo umusenyere urugo? Ese urugo rw'uko rubayeho kubera wewe? Suko nyine. Ese ikindi kintu n'usenyero n'umugore ukamusenyera uzomushaka. Yeme aba diaspora namwe mwagiye hanze, hari abagiye hanze batabaga muri buno buzima turimo, yo bari nyuma ta mateka. Sorry, hano habaye ibintu bagire pesa ndakibazo. No kuvuga ngo hano hari abantu babayeho batigeze baba, tuzumva amateka y'abantu baba hano muri Kenya kera kugira ngo ubone umuntu uri muri one bedroom mucari kibazo. Abenshi nizasinywa na gukama muri one bedroom ngo yabagamo nkingo zinga, ariko ukaba uri muri bed sitter, ukaba uri muri ngo bed sitter musaga na yarahenze, ukaba uri muri room ufite abana 5-6, ariko ubu nyine ni ukuri uko bimeze muri Kenya. Ntabwo turi mu buzima bubi bwa bundi buko amavuga ngo uzi abana 10 baba mu karumu oya. None uko nawe uzi ubuzima twabayemo, kuko udafata amafuturi narimo wanabaye, kuko udafite amafaranga, uyu mugore nimba yagutahiye ufite 5,000 bimuheza umwete kugira abana umuceri n'ifu cyangwa imwishure renti, kandi none ari ibintu nyine bica mu muco. Yego, twaza ko nagasuzura kabana ba diaspora siwe wa mbere. Nejo bundi n'ubushana ndi mama Kasanure ya ese ni Irene ukora kuri Murenge top 10 nahavuga nawe ya mundi mu diaspora, kandi ibi bintu nagasuzuguro mureke gukomeza gusenya ingo z'abavandimwe banyu z'inshuti zanyu, none kubera mwagaze hanze mufite amafaranga cyane.
ukuntu utokwifuza mureke mbabwire wa mugabo wewe wa mugabo ukuntu utokwifuza ngo usenye umugore wawe abimenye ari muri Amerika ukuntu utokwifuza ngo usenye niko wakwifuriza n'uyu nguyu uyu muntu usanze hano ukavuga ngo siku nimusenyera bizagenda gute cyangwa ukuntu utokwifuriza umwana wawe kuko n'abari mu kubikora mu gusanga ari abasaza bakuru abagabo bakuru bari mu kuva muri bari mu kuva Amerika ugasanga umugabo ni umugabo woshingira cyangwa ni umugabo ushingiye ariko uko utokenera kuko umwana wasambura ngo aze kukwicarira mu rugo ugakenera ngo uzoje gusamburira undi mugore ibyo ntabwo ari byo ni ukuvuga ngo nawe ubwiwe sinzi ko ari amahoro umugore kuko umugabo kuja muri prison amakuru yayamenye nawe ubwawe ntibikorohera cyane so nyine navuga kuko ibi bintu bagende biki kuko ari kuvuga ngo ukora undi muntu ubugome wowe ahubwo akaba ari wowe usanga urihemukiye kuko bamwe n'umugabo arashobora kubabarira umugore we ariko wowe umugore wawe aba muri Amerika ariko ntabwo abagore bo muri Amerika wa mugore we ni wumva umugabo wawe gutya neza bamudedeje yagiye umva uzomukanire gusubirayo azahera ino nanone gatabare nuko atanabishoboye uzi ikintu kiri bukore pirizo hano muri Kenya aravana ari kwa account yabo barakweza bongere bakwezi mu buryo uzoza uburana silipasi yo kugusubiza muri Amerika polisi hano ngo iragufasha kandi ziko kuri mu diaspora nawe wa mugabo wamukomeza wenyegeze nawe gusa wa mugore we mwarakundanye ngo nanti tuzi impamvu zatumye mudashakana swati umugabo yarakubenze avuga ati nje sinshaka uramugore ariko ubwiza hayakubonamo ubu nyine atarakubwiza umugore suko nyine mwage mutumiye akiri mugafikiriya gatanu mubuwe ariko ukemera gusenya ku mugabo wagukunze ku mugabo mwashakanye ariko undi wakubenza akakwanga akabona kuko haufa imbere yake akakureka ni uhaza akosa agasuzuguro n'agasuzuguro gakomeye mugende mwirinde bibinuka mugende mwirinda agasuzuguro kaba gakomeye ugomba kandi uhaye ubwiraga usuzuguza umugabo wawe bimwe birenze kuko umugabo wawe hano ntitwomwubaha twatubona ibyo wawe ugenderamo ntabyo ntitwomwubaha tumwubaha kandi nkatubwiraga ngo wenda ubwiza bwawe yakubonyemo twebwe gane kabwo tukubona uri zero kubera kuko bwa bwiza bwawe urabwica ni ukuvuga ngo uyu mugore yitwaye nabi basuzugura umugabo tuzanavuga ngo umugore azavuga ngo mukarunaka akaba ari izina ry'umugabo wawe rigenda rivugwa nabi atari kuzi mukarunaka ariwe ati isi yarashize nta mugore urimo yirirwa muri ibi nibyo nicyo kibazo kiri mu kuhaba ubu ngubu rero dufite ikibazo gikomeye abagore b'abanyamurenge turi mu kwiga niyo mpamvu twatangiye tuvuga ngo abagabo muri kuraramika ko abagore tubananiye nimudutahishe nta mugore uzoza uja guhinga ngo yongere aje mu zindi nta mugore uzaba uri muri gakondo ari iwabo gucyo gukora ndabikora by future ariko gutya zarani ngo kandi ibyo yokora uzi impamvu atobikora noneho ga suko twahuriye ino duhurira turi amatayifa impamvu gerana amatayifa niki uravuze ngo mwebwe iwanyu ni mu mibundo nyine ni aho ushatswe niko kuko nyine uzogenda gusha gutura mu mibundo naje ganture mu mikenge undi nawe ature nawe ushatswe wowe uvuka mu kego shaka mu mikenge ariko ushatswe muri zo uzozo mujana uwo meri barakujanye ko basobu narivuze kubera kuko nibutse ko ari iwacu sinanivuze iyo wa bevi utazota tuzomutaha karemi bo batarafata urumva impamvu nari nkubwiye niki noneho wa wundi ushobora kuza ugasanga ni umuntu wo mu mirenge undi ni wo kundona azatora urugenzi aje gushaka n'amaguru nicyo kituka kituhaba mwabagabo mwe nimba mufite ubwenge rero nimutahana abagore nimubatahana azoka amashika y'amaca hasi n'ubwiza karaja mungu agahoma agatora bazomubona ngo bwa bwiza uzaba bwawe no kwisiga suko dusanga twadutifura baragira ngo bodushaka ubwiza ntabwo botubonamo none rero nimudutahishe ndumva n'abanye ko barava Amerika bakagenda nimudutahishe kandi
uyu mugabo ugiye guhabwa isomo ritagira uko rimeze none ngaho gira icyo ubwira abadukurikiye hano ku Itara ry'Umurenge n'abamama badukurikira n'abagabo badukurikira icyo wababwira. Njyewe icyo navuga dusanzwe tukivuga ni ukuri ni ukunyurwa n'ubuzima turimo kandi ikindi ni ukubaha umugabo wawe kandi abantu twese ntabwo tunganya ubushobozi uko ubayeho siko mbayeho cyane ariko aya maronko yanje yaba menshi yaba make gusa nkeka ari umugore wenda umugabo azahisha amaronko ariko umugabo ukora ukamenya ngo yishyura inzu yahashishira abana ishuri ukamenya ubuzima bwawe cyane ubahira umugabo wawe ibyo bintu unabimukundire unanyurwe nabyo kuko tureke kwitesha agaciro mu buryo bumwe n'ubundi je nicyo kintu navuga kubera yuko iyo uri umumama ufite abadukomokaho benshi turi kubyara kera iyo wabyaye uba ugize kera n'abuzukuru kera iyo ugize n'amateka mabi nk'uyu mugore karafungwa n'umugabo karafungwa ayo ni amateka mabi muri gushira mu bana cyane. Sawa mama Murenga arakoze. Iyo niyo nkuru twari tuje kuganiraho tuzaza kubabwira ibizakurikiraho uko bimeze ahagereye ni nkaho tuzomusure tuzi ko amakuru iwe tuyafite gutya bari kutubwira ngo araha bimeze gutya tuzogusura muri Pirisu. Urakoze mama Murenga, Imana iguhe umugisha kubera kuko wanyitavye ni ukuri w'agaciro kandi ni mama Murenga nyine nta nabi nta bikingura mubwira ngo abe kuvuga ngo yayengwe ibiki na reka no bizi tayo nuzomwiyambaza nijoro uzomubona numwiyambaza mu gitondo urahari na akazi no gufashanya no nibisanzwe no gukubitiranamo na ruguru habaga gukubitiranamo cyane. Murakoze cyane mukomeze mukore subscribe na share shimira abantu bakomeje no kubinkorera Imana ibaho umugisha kandi turabakunda. Bye.